Idete u crkvu, verujete u Boga, puni su vam zidovi ikona, veliki ste finansijer za obnove manastira, kućni ste prijatelj sa popovima, hvalite se kako idete na Hilandar, imate sliku Ostroga u kolima i veliki krst na retrovizoru, istetovirali ste nekog sveca na bicepsu i uglavnom ste vi prvi kada treba neko da se osudi, najglasniji ste kada su rasprave o nečijem moralu u pitanju, zgražavate se kad neko drugi ne posti, nema brojanicu na ruci ili ne zna odlomke iz Biblije. A sada malo o vašim dnevnim navikama i vašem životu. Kockate se. Redovno se vikendom drogirate po klubovima, iako kod kuće imate ženu i sitnu decu. Volite malo da prokockate pare ostavljene za dečije ekskurzije ili obnovu kupatila, preke ste naravi, nikad ne opraštate drugima, imate ljubavnicu pored porodice, na poslu ste gad, o vama niko nema lepu reč da kaže, obožavate mutne poslove, nije vam strano ni deci ispred škola da prodajete,